I veliki pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u novi video. Nadam se da niste puno čekali i da jeste, nema veze. Idemo polako, snimamo novi serijal, istraživanje napuštenih kuća. Ako vas zanima gdje smo, mi smo na Vojnoj Zvezdi sigurno. Nedaleko smo od mog naselja u šumi i istražujemo napuštene kuće. Ovo ja mislim da je interesantno. Vidite kako se probijamo po šumu. Imamo i ovog psa čuvara, ali nailazimo na prvu napuštenu kuću. Samo da vam kažem, ovo je jedan novi serijal, nismo snimali do sada. Nadam se da je ovo interesantno. Malo da promenimo neke stvari i tako. Idemo polako, evo kao što vidite, približavamo se. Približavamo se. I tako. Čist put. Sve to stoji. Šta je trnjić? Ajmo, šta nam preostaje nego da uđemo? Ovdje kao neki automehaničar da je živo, majko. Šta vidite? Kako je ovo rupa, snajperska rupa. Ovdje nema ničega, kad pogledate. Ovo je prazna kuća. Ovo je idealno mjesto za napuštene pse. Nema ničega. Ova kuća je napuštena davnih 90 izgleda. Kako izgleda? Neko je krenuo da je gradi i nije ništa nastavio. Nabacao cigle, izašao i nema ništa. Pravi cirkus. Sve se razmišljam kada skočim dole u kanal. Ali neću. Pametan čovjek je napravio stepenice. Da vidimo što ima dole. Vidimo što ima dole. Da se spustimo u kanal. Hvala, baš ovo je napuštena kuća, ali napušten je automehaničarski kanal. Ja sam mislio da ćemo da ovdje vidimo neku zastavu ili jugo, Floridu ili nešto, ono ništa. Hajmo da izlazimo, dragi gledalci. Kako smo ušli, tako smo izašli. Veoma zanimljivo. Da ovdje nema ništa. Da li da se penju ili da ostane? Pa popeću se. Ne znam, nešto me naterali. Idemo dalje. Da vidimo šta se krije ovdje. Da li ima neko blago. Da li ima nešto. Kad već idemo da ne bude za džabe. Ajmo polako. To bi bilo to, dragi gledalci. Bacite sub, like i share. I to je to. Vidimo se u narednom klipu. Pozdrav!